Yes, ni Jaguar. Nibyo nyine oya baragiye kugeza ubwo Kevin Kade yagiye ku kibuga cy'indege arababwira ati ngo se ngo mwamaye agatike kanjye. Agatike yarazi ko nyine bya bindi bya boarding pass azi ko ngo bahita agatike. Yakisa agatike. Yakisa agatike. Ntabwo azi kuvuga boarding pass. Ariko namubonye nijoro Kevin Kade azaba umusirimu. Azaba umusirimu naramuka atinze hano hantu azaba umusirimu. Urumva none se n'umuhungu wo ku Kibuye wadede n'umuhungu wo ku Kibuye nawe baramwiye ngo yazamukanye ibikapu 12. Inde umuhungu wo ku Kibuye Element oya yazamukanye ngo ibikapu 12. Noneho hari abantu b'abadite ngo agera kuri airport bamwemerera igice cy'igikapu kimwe. Ariko nawe urabizi neza ko nyine muri Amerika hari abantu bajya batumiza ibintu just batazi n'ibyo batumije ibyo ari byo. Kandi n'uwo batumye atazi ibyo ari byo. Abatuma ngo imikenyero, ngo abatuma ngo amakara ngo y'abadivi ngo y'abagorozi, ariko Element urabesha. Ngo abatuma ngo amariragege umva kubwiza ukuri yazamukanye ibikapu 12 baramubwira Element yagiye mu Bwongereza babizi kutaca kuri airport n'ibikapu byinshi. Yarazi ngo muri Amerika rero ngo ushobora kujyana n'imideye. Noneho ikintu bose bahuriyeho Element na Kevin Kade reka batamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugura ngo n'imifuka nyine y'imideye ngo bazapakiramo amafaranga bazi ko ngo muri Amerika atoragurwa. Babagendeje mayiro zigera muri 40 bakajya baza ngo se ko turabona abantu barimo baratoragura amafaranga kandi baratse ngo ko hari bigera amafaranga. Baramubwira ngo apa kura kuitwa kumanyoko. Nukuvuga ngo Amerika urakora n'akantu kagakora kugira ngo nibura ubone amadolari 13 n'amasente 22 iyo isaha.